Hai minazek lum ia awang ramenen mai kazing keu zikreuze madai tingkum changna jangkai je madai ba mai hegi gede reinsa Paulia gai radli North East State Manipur ge kakle be pet begine police pai meramago reimro gimi aigom bramalu tati bramaze Churachandpur district gine gasa state forces and central forces pai meramene operation te begine AK-47 rifle AK-47 gatak jane insas rifle aigom bramaze ngau daudle je kachedli jane Manipur ge hezet kana kuki menai inki me kage kakle be pet begine reimro gimi plane changsruk ria gumze spy medagene tei tati le je kachudle zai che poro ge changkya je haimingye wa ngau dodai da kagane changmadai je haimingye wa ngau dodai marai le je kachudle Jana North East State Assam go Governor Gulabchand Katariane Assam Dima Haso District Haflongine former Director General of CRPF Sujoy Lal Tosen Kachibe Peuze Chief Commissioner of Assam State Commission for Right to Public Services Sange Kalangai Dili Zakachili Jana Dima Haso District Haflongine Sujoy Lal Tosen Je Chief Commissioner of the Assam State Commission for Right to Public Services Sange Kalangai Je Teun Tip Kaibihige Assam Power Minister Nandita Gorlosa Assam Police Chief GP Singh, former Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta, senior civil police official Maramadu Wangai Dile Zakachidile. Jana Nagaland go former Nagaland Chief Minister Dr. S.C. Zamirne Saze Anui Naga Magu Gdei Pepen Chirablam Gine Kaklebe Naga political issues Teun Chigai Design Eastern Nagaland People Organization ENPO Magu Kaklebe Jana State Ge Cham Kaklebe Mezedu Teun Chidu Dile Zakache Dile Kagane Chuna ENPO Mene Eastern Nagaland Ge election Bamar Hange boycott Tebe government offices Ta Kirme educational institutions Lesi kirme namza kam to baza anuiruna anuize te hazamle ze Nagaland former Chief Minister Dr. S.C. Zamirne Saleh Jana North East State Manipur ge Paknabe Manipur go government ne Neilimbenet beite rabe helicopter service Imphal gene Zirbam jan Tamenglong kagadu let kaine le zakachidre jachuna Manipur go government ne helicopter service Imphal Zirbam jan Tamenglong kakala kaini bchai suije te beite dodui dile zakachuli Jana Manipur ge helicopter passenger service tati beting kum changna jakhruje deset kum ge under central government regional connectivity scheme lam gene let kaile Chidule Jana Manipur ge helicopter passenger service la kaini begine chuze hanai kom tingkom chana jang khaije madai jing ke je ke ria ka chang bage helicopter passenger service gine ka chang khang wang chang dibe crol rex kuiria wang chang dale je ka chidule Jana helicopter gine passenger me je pungai dibe mina chang him re je ket me je pung chang dale je ka chidule Jana Manipur go Chief Minister N. Biren Singh Banai visiting Tourism and Higher Education Minister of Nagaland Temjen Imna Along Kage Samgo Kampau Dele Zakachidele State Kana Kage Dichu Nto Churablam Ge Banai Wangdai Rabe Lok Sabha election Bam Rablam Gene Jana North East State Mizoram go State Health Minister Lalrin Puine State Assembly ge saje Mizoram ge njikom gene hanai kom keu kreu lungge kamne begene zemna me hai medai je hanghim reuze de set me chai changle jaka chuli jai chipo roge mpui mi hangrex na je snale je sale Jana Mizoram go State Health Minister Lalrin Puine saje Mizoram ge keu kreu lungge teuze kamne blam gene mina hai medai je hanghim reuze de set chai broge mpe mina hai chom je rex rog je ket Mpui mina rex na jes na le je ka chedle injikum kram kyune chu hanai kum kri ke lunga Jana Mizoram Excise and Narcotics Department ne saje teuze kamne bemro drugs te blam gene chaime hangrek te saje srok jai che poroge mpui mi hangkreu je chum injikum kri ke gene chu je hanai kum kana ke lunga chaile je ka chedle jai hangrek te saje srong roge hangrek na je srok je injikum chai Jana hangkreu je hanai kum kri ke bnai kana ke lunga chaile je ka chedle drugs teuze kamne bemro te blam gene
Zana Indiaramgu Center mene Citizenship Amendment Act Indiaram luige kaira hangge tingkom changna je krejes kuigu hingde kamkeun chi chakai blamge Assam Udalguri district ge chipau perige lugai lagje ngi je tati bedam mai ge protest dile zana Assam Udalguri district ge bamra mene ICAA tingkom changna je krejes kuigu hingde perige lugai lagje kangi je protest beja Muslim sau je rasi ge cham Bangladesh ge na tingkom changna je kreje madai soga guja Assam ge bamje citizenship pega indra hangge pnui lungai lagje protest dile indaite be ne law designa pnui hangge development di chun to chus ba jan tabam kan ro ba jan bizak cham ramza ngaun chamra hangge changdip jegena le jan protest debge all Assam Student Union AASU manai tangla regional unit me bone tatiba mamai hegi ge du CAA go notification copies du hemi naru tole jakachli jai Udalguri AASU go advisor pe Jayanta Kumar Bhattacharya ne saja CAA hingde kaira hanga lun sakra male jakat dile Bangladesh ne gun maramza citizen hanglu taigara hanga Assam je ma kai kan dui bam dumping ground makle jakachuli jachuna Indiaram go center mena CAA tingkum changna ja kreujes kuigu hingdi kamke gaibeja muslim me sauja tingkum changna ja kreujem madai soga Indiaram ge Bangladesh gene Pakistan gene jana Afghanistan gene lungu je bam ko ma hanga misui besam dele indaite be ne lodi jana apni je India me hange lute gaija citizenship peguda jana Indiaram ge haperiak jan to sangudle achulis du India me gemera me klaksiam je siabibi rang changdi jana matabam kan bizak cham brame di chun to chube development ka cham brame jedu ngaun cham bi ra hangge changdu dele chpo jigena ICAA tingkum changna je graduates kuigu Indiaram go center mena kamkyo gai blam ge je mina ge ki mena lugai lag je ngi je protest du te dele Zane center ge BJP mena ruling te bechai suije kanga bangau je bamla hangge Manipur go chief minister N Biren Singh ne Manipur ge bamra meje wangdara be Lok Sabha election ge BJP ge vote ka rahang rangai dili Zane Manipur gidu Congress mena wangdara be Lok Sabha election ge Congress lam gena tarahang seat kana ge candidate meje teleun tia kainile je ka chedili Zane North State Arunachal Pradesh ge wangdaira ba state election ge sidrak sruk bam ge sidrak sruk ge BJP menen tarahang candidate mezen znai ke jingke jikreuja ke chum mai ge liadle Zane Arunachal Pradesh state election bam rabi ge sidrak sruk bam ge BJP candidate meze BJP Central Election Committee mena kaklangle jakachule Zane Arunachal Pradesh wangdaira ba state assembly ge chief minister Pema Kandune piki bam mukto constituency ge nan tagule jakachedule jaichunare chang Arunachal Pradesh gedu state assembly bam rab mai je chimari le achelus du Lok Sabha election banai bam samlegu le jakachedule ai genen mai jingke jikreuje madai tingkum chana ja ngkai je madai ba mai higi gde re insa pau za loi gai dele pe gai zain kingai ni mile ne je to dele